Mumbunge wa Mwala Vincent Musyoka Kawaya eenda enenthi na muno kuma Ukamba na ateti ala mawaipa ala mataneekon'ya na umbano wa President William Ruto wakatatu ukite maikatate kwambiisya kivuvu cha kukalaata President William Ruto atambuke Ukamba Kuthuima Milati ya maendeeo. Kawaya ni wakadhi ya ikomano ya tongo ya makuma Ukamba na ila inaviki tweningi nya tongo imandini aiweta ni yesi ye matunda maingi na eenda ala mewuthisa ikomano ye manengenda ya maana maatongoi makindini ala manavikite umbanoni umevo maskafu kuma Ukamba. Benjamin Mwaka nokuwalesya itina wakikalo cha tongoi Ukamba na President William Ruto wakatatu vetie mwandiki mukwatanithio wa UDA no laingi ni muyimbi wa Mwala Engineer Vincent Musyoka Kawaya eenda kamba methiwe na mainenga President ivinda mbe wa kuvania ndambuka yake Ukamba yumo yangu ile kana sindu si budgetine ila Musumbi unathania kongwenda andu masembete Musumbi mamusembye nengenda wetie sindu ila sikwekwa yune ni sinumbe ya kusembete sindu ya kulea kenda kutwika Musumbi woka na sindu ila inathaniwa siba tuka sindu izu cia mina obika sindu mathango imeutangaza isindu si ukaitangazwa nundu si budgetine na contractor yambe mobilize na mwewe matinga mambe yothe wetu the na Musumbi kuyanana na Kawaya nikane kumano ya kamba na President kuya State House na mausio manene muno ki Milati ya maendeeo eenda la meutula muti na kuvaka ndaka ikomano yima lilikane inavikitwe ni atongo ya ingi manda ya mebo maki ndini tamaskavu nundu bela me kwaja ndina succeed ndine kata bela mesi kana ndina succeed ye tutweleza tuyikulia success yo ichao yani wenda umbi andu mako Mwala kuma ebinda colonial times maya kwata maya na inji wa kilomita lamiu kwa serikali na yu mbia yu numeki wa lami no mbia suti success isuti ndaeleza ni ndoka ite ya usenyo nundu ethwa kwikia andu mako lami kuma kivande ne kuzimezelene isuti success yo success ni myo ketho Mwala kuma Mwala kuthika ngundo lelo sutu athiwa twathana kilebinda no kwiki walami andu ame unena maenda ukriticize umbano onthe maendeeo ndikwenda malilikanwe maikeze unena muno molo kana bishop kingoa na ibo maikeze unena muno molo kana yezi presiding bishop ana ibo maikeze unena muno meza kulwa kana BC Archbishop wa naibo maike nene wia mayasya kana you and matwa mabu mo katika State House yundo zobe ni sawa mabuto itia tina nundu mundu akuana nebu yake onawe Musumbi actually we mwana akoko kamba agwito ebu yake ndakatia lakini mulikana muinena ndeto izumane kana tunaiona bishop nani zone na ndeto zake buthoke zaidi hata mwenda atongo ima kanisa na kutondo ima kanisa maitha ame politically motivated na wona mezi kana maomba no mamuthemba usume na Beth na vitu kwa mwene ndi na mo na mbepata wa kuetendewa nitwaeletha tuyikulia bepata mwao wa andu angi kutiwa netina Kawaya ingie weto tetuole Ukamba wina uniko na vena vata kukwatiania na serikali no kana mwene ndi aunike ki maendeeo vate kusisya misingi ya siama indi ikulo zile nene ni yo uwa bata nula akwita kana uwa bata ni kila kiendete kwiko cha maendeeo nundu mundu nye Kawaya nyani wese ni andu makwa membe ni na miradi ya andu makwa we mundu ndaevo mwena bayetwa asietele mabalua metele mabalua metwe mabalua matumbi to meure kenda maima kamandi andu mosindu nyenda na mabalua na andu ala mana State House mundu nandikito balua wake express ni Musumbi inde manokia kwa mwito ola tunatangazia kana be umbano wa maendeeo na siasa na maendeeo ni maundu makwituma wewe kindu cha wetela bandu ketuma inde mama ninye Kawaya ninitawa onekana ayumbe ninitawa ni mwene ndi woibaya aka ni invite nithi twathi ni twake tunini twa ngone mwaito ngetwa twathi ni twa ikundi na ndithi nyene nitawa ni andu mebaya na ndithi kwa mundu utetwa akathi kibuthia chucho ni chake nundu it is not about in fact even the president it is in many occasions to invite our president maundu na yoka ti lazima wize idhi wa andu wa invite wani lazima wamba manda unene ambo mandi andu maku unene olonge ukatie tina ingi kwena na muyimbi wa Mwala nikana sindu sionthe ile nasukumiwe kikalone ki cha State House ne sindu sionthe si budgetine
ya mwaka huu ukite wa serikali. Lelo ingo wetako lelo twazeike kwa miaka yokite ti lelo ngukuyo lilie chuma kecho kite na next week wezi they are already advertised na lelo serikali kwa advertise ya lelo te chauni lelo te budgetine mbandio kwa lelo inawetiwa ni Musumbi tisi epinda thikoka ni lelo si within the next 2 weeks uziona mathanguni na Musumbi ayuka Ukamba tayari to estimate kana contractor ile they mobilize kwa their site kwa lelo hizo ndeni chononia Musumbi aya maikala Musumbi alangi moga kama katusomea sindu zionthe ithangu izio tukasoma kila kintu na waya maikwa kintu vilingwa mauvo kuma vamu sinilovi nyeneta wa Benjamin Mwakam.